السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمنع قائلها من لمس النار ومسها وتجادل عن صاحبها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نعبده وأن نطيعه جعل لذلك مقياسا يقاس به أعمال الناس.
في عبادتهم وطاعتهم، وما كان منها على هذا الشر فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وما كان منها على غير ذلك فهو مردود على صاحبه. أيها المسلمون، ما هو هذا الشر؟ إنه الإخلاص والمتابعة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puasin sangliti wan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing na ito itukbalin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ni'mat yan ughara niya kato manawot iwan si maslag. Itukbal na ito yung pagsarang sukul na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala karena masing-masiin ni'mat sin Allah ta'ala yari kato nyo. Amuin ni'mat di kakausan bihon. Ni'mat wayroon makaraos mamikan niya amuna in ni'mat kawhi mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna bang nalawa na in kawhi sin hambuk tao bisan pabiyadiin in tanyag niya. Bang nalawa na in kawhi sin hambuk tao bisan pabiyadiin in taasin darajat kawasan nariha dunya. Wayroon na halga niya pakauman niya, wayroon na halga niya parayat niya bang miyugto na in napasdoon ka niya. Asawabi ni mga kamahasan nulasin Allah subhanahu wa ta'ala in barakal suway siya maingat magsarang sukul hakawhi atawakan hani'mat biyus kan sin Allah ta'ala sarta napakay niya maun pakawayaan iwan pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nulasin Allah sa masihu kita niyo in tumukbal sin pagsarang sukul pa Allah. Masih kita niyo timutunay sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala haggutiwan sin paso bilang ipon sin Allah ta'ala wayroon dapat inbot malengkan mga gari kita niyo iwan magpati agad kita niyo hakawayaan iwan na parda akan sin Tuhan. Supaya natin mapuso inulong ibang rida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawabi ni mga mula sin Allah, yari na isab kita nyo na hinumpong iwan na tibo kaadlaw ini. Amuin adlaw na kawidadaing hakatan adlawan. Amu na in adlaw Juma'al Mubarak. Sa tadiha waktu ini, amo na in waktu hipagpatutumtum sin mga sila tao magpatutumtum. Pagpatumtum ha mga sila tao nalipara, nalirap hatungod sin pagkahalan sin pagdunya. Dahil nga sabi ni masing-masing arama na to, arama Islam. Namulan sang ikato niyo in magmaruwa, kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan pagmaruwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian in ayaw kita niyo awutan sin kamatay inbot malaingkan suway kita niyo hajumlahan iwan halikusan sin agama Islam. Mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sawabi ni أن الله عز وجل لما أمرنا أن نعبده وأن نطيعه بنات أودن الله سبحانه وتعالى هوقتني كتنيو دياءك مبتقيبني ومبتاعك تجمتكني جعل لذلك مقياسا يقاس به في أعمال الناس حين من كتنيو سن الله تعالى undang-undang salakan biadiin na to ihutang biadiin na to itunay inhinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ruun habut hawitikan atawakan hasara biutang sin agama na to agama Islam
فما كان منها على هذا الشرط أو على هذا المقياس فهو مقبول عند الله عز وجل. Isiusuin kaunan niya, tiyatinggil niya roon, habitikan, yutangkan niya sinsara niya agama Islam, wayroon pagdoro in hinang yan, hinang ibadat pa Allah Ta'ala maqbulun inda Allah. Tartanto tay maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang natupya agad doon. Kahinang syara, bitikan, sinagama na to agama Islam, inkatan hinang na to ibadat, sihudakan imanaut iwan si Maslam, nakatatapok iwan sin nakatatampal at atkala, yatinggil mo roon, hasara biyutang sin agama na to agama Islam, fahuwa makbulun inda Allah, wayroon pagdwarain yantay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان منها على غير ذلك فهو مردود على صاحبه. Sumagawa bang minang buok mano si ambok ipon sintuhan si miha miyaling wayroon niya biyutang doon hasalakan biyan kang sinsara niya agama Islam taltantong isang miyabot pasiring langit inhinang niya ibadat at kala si miha dayng hapadduman at kala miyaling dayng hauno-uno syara sin agama Islam tartanto di natay maunsin Allah. Fahuwa mardudun ala sahibihi, isulak sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Dahil nga sabihan ummat al-Islam, unuwain dahil nga mga undang-undang bitikan syara, biyutang katimusin agama na to agama Islam. Innahu al-ikhlas wal mutaba'ah li syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duara siya mga kiulungan sin Allah, wayroon na hikatuhi kaupat, amunain al-ikhlas. Pagtulos ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, himmaan hari pa kita makakapot, iwan makatunay, makapalindog sin hinang ibadat patuhan, insuway, bukuhon sin pangatayan na to unuhain hinang pa Allah Ta'ala ibadat yan hakana sin Allah. Unuhain ikaw nag-ikhlas na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nindeng ha mga panagnaan biyutang sin syara na to agama Islam. Bang hatungod sin pagtayma sin katantan hinang na to ibadat pa Allah. Dira harwa para kala tumaytay man tuminggil mga kiulungan sin Allah. Amunain pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaron niya wal mutaba'ah li syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amunain pagmutaba'ah mo, pangagay mo, pangupihi mo, habitikan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang nato piyatinggil, in kataan sin hinang nato ibadat pa Allah, harwa para kala yan, ayaw na ko magduwarwatay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin ikaw sumagawa, tantuwa, bang haka-ikhlas na kakaw nag-ibadat pa Allah. Simujud ka patuan, nagsambahayan ka kana sin Allah, nagsalat ka at alam ka ikhlas, nagzakat iwan naghaji, nagpuasay, nagkataan, ang intimo na isinhinang ibadat pa Allah. Banyan ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, saltas timitinggil. Habitikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa makbulun inda Allah. Wayrong pagduwara yung kataan sinhinang maibadat pa Allah ta'ala. Inyan tayo maunsin mahasot si mahatinggi Allah. Ibadallah, al-ikhlas huwa asasul a'mal wa ruhiha. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ikhlas sinhambuk tao mga kiulungan sin Allah, amunan in puunan papakan sin katantan hinang niya, iwan niya walihan sin hinang niya mga kiulungan sin Allah. Wa huwa an yaqsid al-'abdu bi 'amalihi wajha Allah.
وحده لا شريك له لا يريد رياء ولا سمعة قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. In pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain muhutun, maksuron sin hambuk, ipon sin Tuhan, in hinang niyayaun, wayroon puhong niyawat malingkan, hakal na sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarika la, isa-isa, tunggalon hin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hapag ibadat niya, mga kiulungan sin Allah. La yuridu riyaan, amuin wayroon baya niya, alam sin pangatayan niya sin riya, amuin pakita-kita, wala sum'atan, wayroon baya niya in amuin, asupaya siya, atawakan magparungog-dungog siya ha, pagkahin niya mga kiulungan sin Allah. Bang kita nalapas dahing ha, riya iwan sin sum'a, in pagtawagan, amunan in al-ikhlas, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wayroon puhong papagkahisin ikaw, wayroon miyuhot mo, buat malingkan, inyan hakala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanay Allah ta'ala, biyangkin niya halong sin Quran, wa ma umiru illa li'abudullah. Wayroon sila at tunaraak, yung mga sila, mano siya, magtag-ipon pa Allah, buat malingkan, isuway sila halong, pagtulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Matarrain mga kadisarisan, iwan parmansin Allah ta'ala. Innamal a'malu binniyat. In hadis yabut si Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal matarrang kato niyo, ibna tuod in hinang, suway siya yaakaran, sin niyat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno in niyat mo, uno-uno in maksud mo. Ahinang mo yan, tartaan ko amurayan in madawhat sin ikaw, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-imam al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, tarkul amali min ajli nas riya, wal amalu min ajli nas shirk, wal ikhlas ay yu'afika Allah minhuma. Law sinambok imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, in pagtinggal mo sinhinang, hakal na, bawantuhan, dahil na manusia, in pagtawagkan niya yan riya, wayong pagduwaro. Pakita-kita. Wal amal min ajlin nas, in paghinang mo isab, hakal na, awan mohot puhon mga manusia, in yan mawista, shirk, Allahu Akbar, mawista, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas, na in ikhlas, mga kiulungan sin Allah ta'ala, amuyan in mahinang sawab, hikasalamat mo dahing hariya iwan sum'a mga kiulungan sin Allah. Hikasalamat sin ikaw, harwa para kala yan, bang timudyo, in iwan di mayaw in pag-ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salamatun ko sin Tuhan, dahil hapakita kita iwan parungog-dungog. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu shay'an ashaddu alayya min niyati li'annaha tataqallab alayya. Dahil mga sa bugat-bugat amuin umatan, doon na ang bukmano siya, akar na wayroon mawi uwat ha pharmacy, ha uno-uno na branch hospital, karena iyon halong pangatayan, mimikit, pahambok tao, hindi nga mga sa lagu-lagu sakit. Biyasin na mo imbita, iwan biyak-biyaktun, atawakan, limpay sinanong imam, kabtangan niya, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu shay'an, wayroon nalong niya sa bugat-bugat, iwatan ko, hatungod sin ginhawabaran ko, dahil sin amuin niyat niya. Dahil sin niyat mayta, mga kiulungan sin Allah, liannaha tataqallab alayya. Karena magkapinda-pinda, mga kiulungan sin Allah. Pangatayan sin kita mga kiulungan sin Allah Ta'ala,
bukun sadya tutog doon ha pag-ibadat pa Allah. Aun waktu kalamuran, kasapawan, simpag pakita kita iwang pagparungog-dungog. Dahil nga sa wabyan mga kiulungan sin Allah, suway in bar iman, bar akkal pa Allah Ta'ala, in patutuon niya, pangayoon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pangatayan niya bang mayan tutog doon ha pag-ibadat pa Allah salta, tulus ikhlas, salamat siya doon ha riya, iwan sin sum'a mga kiulungan sin Allah. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagbasahon niya, iwan, pagsugsuhon niya, haduan niya, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Aminin din nga mga uwat, mga kiulungan sin Allah. Tumutog in pangatayan sin kita niyo, kapag ibadat po Tuhan, suway na to parihalaon, in susugsuhan, deta kato niyo, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, ukaw Tuhan na mo, magpipinda-pinda sin pangatayan, sin tiap-tiap manusia, tabbit qalbi ala dinik, patutuka, in pangatayan ko, doon haarama mo, wa ala ta'atik, iwan doon ha pagtaat, tudyo, mon kay mo mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga kiulungan sin Allah, landok makapiriglo, in amuin, pagpakita kita, iwang pagparungog-dungog, hakal na mahinang sawab, hikalaraksing katan, hinang niya ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sawab ini, pangayoon na to pa Allah, imang bang mayan malapas kita nyo dahil ha uno-uno, amuin panasat, kato sin syaitan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-amalu bighayri ikhlasin wal iqtida'in kal musafir yamla'u jirabuhu ramlan yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Lawang sin amok Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bang nalawa in ka-ikhlas, amuin himinang kausin hinang ibadat pa Allah, sumagawa uiroon doon in ka-ikhlas, nalawa in ka-ikhlas, nalawa in pang-upihi, pangagari, asunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long sin Imam, biyada siya sin tao magtutulak-tulak, amuin nagluhan siya sin luluanan mabugat, nagluhan siya sin bato, nagluhan siya sin buhangin, sumagawa, di to'y iyong makamumpaat kanya. Bihato indyag busan sin hambuk kauhimin ang ibadat patuhan, wayroon doon in ka-ikhlas kanya. Bihato indyag busan sin hambuk, himin ang ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala nalawain, pangagarin niya, pangupihin niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyasin sa pantun tao magtutulak-tulak, nagluan sin luluan mabugat sa kalidi dato'y makatawang kanya. Sa kalidi dato'y makamumpaat kanya, dahil nga sa obyat tuwang bihato yung dagbusan, sin pag-ibadat na to pa Allah Ta'ala, in kahupuan, wayroon, madawhat na to, hahadarat sin Allah Ta'ala, hakataan sin hinang na to, ibadat pa Allah bang nalaw in ka-ikhlas, iwang pangakari pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, way madawhat sin kitan nimbot malingkan, amura in lug iwan laul mga kiulungan sin Allah. Pinadita tayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisan pati maudin hinang na to ibadat pa Allah, in pagsadak ka, pagzakat, pagtunay na to sin sambahayang 5 waktu, in pagpuasa na to ulang Ramadan, in paghaji na to, mga kiulungan sin Allah at kala, kya simbukan, kya lamuran sin riya, iwan sum'a, tartan tupud daun, iwan lumuhon niya mga kiulungan sin Allah. Ibadallah, al-ikhlas, syartun liqabul al-amal, fakadhalika la budda an yakuna al-amal muwafiqan li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. In ikhlas mga kiulungan sin Allah, amuna ini in surut, sarat ikatayma, ikakabul sin hinang nato mga kiulungan sin Allah. Siwudakan in manahot iwan maslag, tatkala ng ibadat pa Allah Ta'ala, suway tali di kalupahan in ka-ikhlas pa Allah Ta'ala,
fakadhalika la budda an yakuna al-amal demikian suway in kaunan sin hinangta muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tugma doon haamuin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hati niya suway amuin timitinggil asyara bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di mamarahi in mag-ikhlas sa din hambuk tao sumagawa nalawa in pangakarinya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan demikian balik tarun in kahalan nangangagad ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa wayroon sa doon in ka-ikhlasin ikaw hati niya suway mag-agad indo para kalayan karena amuya inding mga mahinang sawabi katayma singkatan hinang natu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu iwan uno impiaratong kanyo sindaaksin Allah amun ay Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyan in putun sing kita amuyan in bogbugan sing kita ayaw tanak bogbugan in wayroon na yamandu katuk sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbawanda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad hadu kayong riwayat man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad isiyo in himinang sinhinang wala na muna na hinanglong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in yan bang himinang in ummat niya hindi kato wala na hinang sin Nabi niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan paya diinin tuyo tibut na to maghinang ibadat at kala simiha at kala wala na nahinang sinjungjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwarad hi sulak batan niya sin Allah Ta'ala haadlaw qiyama ang kangain bariman suway siya majaga akan pagtunay niya sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukul ingkatan na pangatudtay niya inang marayaw bat ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala suway natujagahan in katantan sin hinang sin kitan nyo lawi-lawi na hatungod sin pagtunay na to ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala man ibta'ada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ar-risalah isiyo in himinang nag-invent siya sila mo inhinang siyod ni para Islam hapangatod niya inyaon ibadat hapangatod niya inyaon marayaw faqad za'ama bunna tuod nakatuhuman na siya bat in Nabi sallallahu alaihi wasallam nihiyayanat niya in risala kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin iya in Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon na jukup in risala kaya sampay na mga kiulungan sin Allah. Bihan, hindi nga mga kapirigluhan, sinamuin paghinang ibadat pa Allah Ta'ala hawayroon na diya akan kato mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akhlasahu wa aswabahu fa innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل الجمع بين الإخلاص والمتابعة عباد الله لو سين إمام ابن كثير رحمه الله تعالى فنفسرين سين آية سين الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أمنا إن أخلصه سوي كتمك إخلاص فالله وأصوبه hatin yadoon hagitikan pamandok si Nabi sallallahu alaihi wasallam akal na inhinang apabila niyutan hapag ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa wayroon sabdoon in pangagad pang upihi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqbal di rato tayo maun mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya si sambat suwayra magagad indua amuin akhlasahu wa aswabahu pag ikhlas pa Allah Ta'ala iwan pangagari ha amuin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadallah mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to parihalaon in pag ikhlas na to pa Allah parihalaon in pang upihin na to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakullah ibadallah mga ipusin Allah Ta'ala kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala
فإن بذلك أكرنا إن pagmawa pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan in hikatutog sin pag-ikhlas na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan in mahinang sawab hikahugot na to na magbog habitikan sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الإخلاص والمتابعة هما مفتاح النجاة. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bunatod in pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pang upihin na to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in dua parakala yan amunan in kunsi mahinang sawab kapag parungtungan sin hambok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhlasahu lillah wattaba'a sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faz. Hisyusyo in nag-ikhlas pa Allah iwan niyagad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunna tuod na dawhat yan in parungtungan dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sin Allah, patutungon na to in ka-ikhlas na to pa Allah, iwan patutungon na to in pangupihin na to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akar na indua ini, bang niyog to iwan sin, hekuran sin hambuk manusia mga kiulungan sin Allah, biya na sin kabtangan sin Muhammad bin Ismail as-San'ani rahimahullahu ta'ala. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. إذا لم يكن لله bang in kaaunan sin ikaw bukun tulus ikhlas kahina ibadat pa Allah Ta'ala فكل بناء قد بنيت خراب. In kataan sin piyatindog mo bang upamakunbay luwura siya. At kala nalaw in pag-ikhlas at kala nalaw in pag-upihi Nabi sallallahu alaihi wasallam amusa nalaw in pang-upihi hawa nafsu niya na iniyagad niya kawayaan niya na iniyagad niya hari dawalaw niya asa in Allah Ta'ala siya rain magbaya siya rain magtatayma sin hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal sumagawa yarahan kita niyo sin Allah Ta'ala yarahan kita niyo Quran hawairoon pa na mamarahin kallang Quran sin Allah kallam sin Allah ang Quran yarahan pakitan niyo hambuok ding ha mga bangsa na to manusia amuna in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya magpatarang bang uno in patut na to hinangun atungod sin hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadi nga sawad yan bang himinang in hambuok tao sin hinang kiyawa niya hakawayaan niya hinang ibadat pa Allah Ta'ala tatanto mas lawi in taod sin amu indi tay maun sin Allah Ta'ala kanya din sin amuin hinang niya lawta ya agad niya hawitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihan mga kamasan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala inmana suway na tu'dahi hangla paamuin pakaguruhan pamanga sila aun panghati hatungod sin pag-ibadat pa Allah hatungod sin agaman ato agama Islam suway kita niyo di magtukod-tukod bang tungod pa pag-ibadat pa Allah suway kita niyo di magpachamba hatungod sin pag-hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun kita padduman aun kita launta pangararan hatungod sin hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha shay'a. Allahumma waffiqna liittiba'i sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahliha. Allahumma ighfir mu'minin
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.